Mwaramutse neza nshuti bakunzi bacu mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Ishami TV. Mwaramutse mute aho muherereye bwakeye bute, ikaze ku makuru ya Ishami TV yo mu gitondo cyo kuri wa kane ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025. Nshuti bakunzi bacu mwe mwese mudukurikira ibihe byose munyemerere mbagezeho aya makuru yihutirwa. Turabwira ko Joseph Kabila amerewe nabi cyane muri Repubulika ya Kongo, ashinjwa kuba ngo yaba yaranyuze mu Rwanda. Barakeka ko ari mu Rwanda, ariko nanone abandi kavuga bati sari mu Rwanda gute, kandi mu byukuri yaragaragaye muri Namibia. Ibyo turabigarukaho, turabwira buryo muri iki gitondo imirwano imeze nabi hagati ya 23 na Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo, hari guca wambaye. Ibyo turabigarukaho, kandi ubwo ni nako Goma M23 ikomeje guhiga bukware abihisha inyuma y'ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'abaturage. Ibyo ngibyo rwose ntago byoroshye na gatoya. Hanyuma kandi turaza kubabwira uburyo Madame Therese Kayikwamba Wagner yongeye gutinyuka gutunga urutoki igihugu cy'u Rwanda. Bigenze bite ko amasezerano yarageze kure, ko bari bageze kure baganira? Bigenze bite kugira ngo mu byukuri Madame Wagner yongere gushinja u Rwanda ibintu bikomeye nk'ibyo ngibyo? Turabigarukaho. Dufite amakuru menshi biri kubera Goma. Turababwira uburyo abaganga muri Repubulika ya Kongo Kinshasa bahagurukiye ubutegetsi bwabo, barimo barababwira ngo niba mutatwishyuye imishahara twakoreye turigira mu Rwanda. Gukangisha Tshisekedi kujya mu Rwanda, namwe murabyumva ko ari ibintu bituma ahita hangayika. Turaza kujya mu Burundi, tubabwira uburyo leta y'iki gihugu itari kuvuga rumwe na wa mudepite washinje abashinzwe iperereza kumumena ijisho. Ibyo turabigarukaho. Turaza kujya hanze tubabwire ko Perezida Emmanuel Macron yahamije ko Ukraine idateze kuzisubiza ubutaka yambuwe n'igihugu cy'u Burusiya. Dufite amakuru menshi, munyemerere tugaruke kuri aya makuru, hanyuma na yaro tugiye gutangirira kuri aya akurikira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko mu byo iryoza Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu harimo kwerekeza mu Rwanda. Mu kwezi gushize nibwo Joseph Kabila umaze igihe mu by'ukuri aba mu buhungiro, nibwo yatangaje ko ateganya gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aciye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hanyuma rero ni yaciye mu burasirazuba bw'iki gihugu nyuma y'iminsi mike havuzwe amakuru y'uko uyu mugabo yayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ari mu mujyi wa Goma kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ibyatumye Kinshasa imufatira ibyemezo bikakaye birimo kumukurikirana mu nkiko, guhagarika ibikorwa by'ishyaka rye rya PPRD ndetse no gufatira imitungo ye yose. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu itangazo z'ukwezi kwa kane, mu itangazo Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacquemain Shaban yanditse asaba umushinjacyaha mukuru mu rukiko rushinzwe kuri itegeko nshinga gukurikirana Kabila. Yagaragaje ko uri yahoze ari perezida atakabaye yarakoreye urugendo rwe mu Rwanda cyangwa mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Yaravuze ati nk'ubu wabaye umukuru w'igihugu ntiyarakwiriye kujya mu Rwanda no mu turere twigaruriwe n'abateye igihugu inzego za leta zitabizi. Ingingo ya 5 y'itegeko nshinga nomero 18 akabari 21 cyo ku itariki 26 Nyakanga 2018 ishyiraho urwego rw'abahoze ari ba perezida ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batowe, ndetse ikanakiraho ibyo abahoze ari abayobozi b'inzego zashyizweho na perezidansi bagombwa. Imusaba no kubahiriza inshingano z'ububiko, icyubahiro, gukunda igihugu n'ubudahemuka. Hanyuma rero kugeza ubu nta gihamya kigaragaza ko Kabila yaba yaraje mu Rwanda cyangwa akagigoma, kuko nta foto imugaragaza ari mu duce utwombi yigeze imugaragaza, ndetse ishyaka rya PPRD rimubanyomoje ari amakuru. Hanyuma rero Kabila uyu nyuma y'iminsi mike yari yavuzwe ko ari Goma, yagaragaye imbabane muri Eswatini aho yari yitabiriye ibirori by'isabukuru y'amavuko y'umwami Muswati wa gatatu. Ngira ngo murabyibuka ko noneho abayobozi ba PPRD no cyaka rya Joseph Kabila bavuze yuko ngo kuvuga yuko Kabila ari Goma ngo ari kinyoma cyakwirakwijwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, mu by'ukuri hagamijwe kumukorera ibyo bamukoreye, kumwambura imitungo ye, kumuhungabanyiriza umutekano, kumuhagarika ishyaka rye. Ikindi
inyubako yari imaze igihe ikoreramo ishyaka rya Joseph Kabila. Murabizi ko leta yari mwambuye, mbega aho yakoreraga barahamwambuye ku buryo ubona ko nyine babakoreye ibikorwa bibi. Bakavuga bati rero icyo babikoreye kwari ukugira ngo babone uko badukurikirana, bari ukugira ngo babone uko baduhagarikira ibintu. Ati naho ibyo kuvuga ngo yagiye Goma byo ntago tuzi ahantu babikuye. Ni rero n'ubuhamya butangwa n'abayobozi ba PPRD, ishyaka rya Joseph Kabila. Hanyuma rero bakunzi bacu, dukomeje n'andi makuru. Imirwano imeze nabi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yasakiranyije umutwe wa M23 n'abarwanyi ba Wazalendo mu bice bitandukanye by'Intara Kivu y'Amajyepfo. Imirwano impande zombi yabaye ku gicamunsi mu duce twa Chofi na Kasheke two muri teritwari ya Kalehe, ndetse no mu twa Kabamba na Mabingu two muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yakomeje ku munsi w'ejo n'uyu munsi, nyuma y'uko ejo nabwo M23 na ziriya nyeshyamba zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo barwanira mu bice bya Kasheke na Remera ho muri teritwari ya Karehe. Ni imirwano y'amakuru avuga ko yamaze umunsi wose mbere y'uko M23 isubizwa inyuma, ariko nayo ikongera kugaba ibitero ku ngabo z'umwanzi. Amakuru aravuga ko M23 yagabye ibitero kuri Wazalendo nyuma yo guhabwa umusada n'izindi ngabo zayo zaturutse mu migi ya Goma ndetse na Bukavu. Hanyuma rero bakunzi bacu, imyigaragambyo imeze nabi. Abaganga b'abanyekongo bari kwigaragambya. Mu myigaragambyo yabo rero bateguje leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ko bashobora kwimukira mu Rwanda mu gihe yaba itabishyuye amafaranga y'ibirarane by'imishahara ibabereyemo. Aba baganga babigarutseho ubwo bari mu myigaragambyo isaba leta kubishyura. Ni imyigaragambyo yabereye i Kinshasa mu murwa mukuru, ariko yari imyigaragambyo iteye ubwoba. Mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, abaganga bumvikanye baririmba indirimbo zirimo ubutumwa bubwira leta ko ibi niba mutabishaka donc kutwishyura turimukira mu Rwanda, turambiwe Kongo. Itegeko rero rigenga aba baganga bari bafite ibyapa bavuga ko bagombaga kwishyurwa nk'uko amategeko abiteganya, ariko kugeza ubu ngubu ngo ntago barishyurwa. Abaganga rero bari bafite ibyapa byanditseho ubutumwa burimo busaba leta ya Kongo kubishyura umushahara wabo n'amafaranga y'uduhimbaza musiki mu buryo bw'aka kanya. Amafaranga y'imishahara abaganga bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bishyuza nayo kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, bivuga ko kuva icyo gihe batari bahembwa. Aba bakozi barataka inzara mu gihe mu minsi ishize Perezida Antoine Tshisekedi yatangaje ko agomba kubongerera umushahara kimwe n'abandi bakozi ba leta barimo n'abasirikare. Bakunzi bacu rero, amakuru yo ni menshi, ariko mu burasirazuba bwa Kongo imirwano irakomeje, ariko uko ikomeje ni nako inyeshyamba za M23 ubuyobozi bwazo bukomeza gushakisha ukuntu bwafata abakomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, cyane cyane mu migi ya Goma ndetse na Bukavu. Amakuru aravuga yuko ngo ikomeje guhiga bukware abakomeje guhungabanya umutekano mu gihe umutwe wa M23 ukomeje ibikorwa byo kugarura amahoro mu mujyi wa Goma. Ni nako bakomeje ibikorwa by'umukwabo bikomeje kugaragaramo ifatwa ry'abantu batandukanye bafatana intwaro zitemewe n'amategeko. Ni ibikorwa byatangiye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, ni byatangiye urumvikana icyo gihe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, mu rwego rwo guca intege abasirikare ba FARDC, FDL na Wazalendo banze kwigaragaza bagakomeza kwihisha mu baturage n'intwaro zabo mu rwego rwo gushaka guhungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage. Mu gace ka Lac Vert nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'ako gace, avuga ko ku muhanda wa Rushagara habonetse igikapu cya plastike cyari cyarajugunywe kirimo grenade, amasasu menshi y'imbunda za Kalashnikov ndetse na chargeur ebyiri zuzuyemo amasasu. Ubwo ni chargeur yego. Abaturage bakimara kubona icyo gikapu cyuzuyemo amasasu na grenade bahise batabaza inzego z'umutekano
za M23 ziraza zifata ibyo bikoresho. Ibi rero biratwarwa. Ku munsi w'ejo mu midugudu ya Ngagi ya kabiri na Ngagi ya gatatu hafashwe kandi abantu bagera ku 100 bakekwaho kuba ari abarwanyi ndetse n'abandi batagira ibyangombwa. Abafashwe bajyanwe ku kibuga mpuzamahanga cy'umupira cya Don Bosco mu karere ka Nyiragongo, aho bagiye bakabazwa ibijyanye n'imyirondoro yabo. Bagaragaje ko nta ruhare bafite mu bikorwa byo guhunganya umutekano bararekurwa, abandi bajya gukurikiranwa n'inzego z'umutekano. Mu gace ka Keshero hafi y'urusengero rwa Centre Chrétien La Grâce CCLK naho hongeye kuboneka izindi chargeur ebyiri zuzuye amasasu. Ibi nabyo byafashwe n'inzego z'umutekano zirabitwara. Mu gaciro ka Ndosho naho hafashwe umugabo wambaye imyenda ya gisirikare bikekwa ko yaba ari umwe mu basirikare ba FARDC. Uwo mugabo rero yahise ashyikirizwa abayobozi ba M23 kugira ngo amenyekane mu by'ukuri umwirondoro we ndetse n'impamvu yari ahari. Ibi bibaye nyuma yaho nanone mu cyumweru gishize tariki 10 Gicurasi nubwo hari habaye umukwabo mu duce twa Ndosho, Keshero na Himbi, aho abantu benshi bafashwe bakekwa ko barwanya ba FARDC Wazalendo na FDLR bihishe mu baturage. Ibikorwa byo kugenzura umutekano bikomeje mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma birimo Buhene, Don Bosco, Virunga, Katoyi, Kijijwe na ofisi rimwe. Abaturage bagasaba gukomeza gutanga amakuru ku bantu bakekwaho guhungabanya umutekano. Nubwo ibikorwa byo gucunga umutekano bikomeje, abaturage baracyafite impungenge ku mutekano wabo. Benshi bagasaba ko hashyirwaho ingamba zifatika zo kugarura amahoro arambye mu mujyi wa Goma no mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Hanyuma rero tukivuga kuri aya makuru, nshuti bakunzi bacu, munyemerere tujye no kuri iyi ngiyi. Yitwa Therese Kayikwamba Wagner. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ibintu ngiye kuvuga ku Rwanda, abantu bamwe bari kuvuga batariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ntabwo igishirwa, nayo ntabwo igiva kwizima, ariko nayo ihora ishotorana. Bigenze bite? Murabizi ubwo ibihugu byombi mu by'ukuri bigaragaza ko biri mu nzira nziza yo gukemura amakimbirane bifitanye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner, ngira ngo murabyibuka ko inkuru nziza yatashye Kigali ni Kinshasa tariki 25 z'ukwezi kwa kane, ubwo Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyiraga umukono ku masezerano ashyira amahame ngenderwaho ku mugaragaro anagena mu kugarura amahoro mu karere. Byacaga amarenga kwa karere ka Afrika y'ibiyaga bigari kagiye kuruhuka umukino wa Repubulika Demokarasi ya Kongo wo kwegeka amakosa ku Rwanda. Mu by'ukuri wabonaga ko udashobora kubonekamo ibitego cyangwa se ibisubizo bizafasha kare kubona amahoro, cyane ko ubona ko hari kunyinyurana hagati y'impande zombi, yaba Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ukabona nyine umwe aratera undi agasubiza, undi aratera undi agasubiza. Noneho rero ku itariki 25 ejo bundi, ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner bicaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahujwe n'umunyamabanga wa Leta ya Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, baraganira nuko bashyira umukono ku masezerano. Rero ikizere cyarushaho kwiyongera ubwo Amerika yateguzaga u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ko bizasinyira i Washington DC amasezerano y'amahoro mu kwezi kwa gatandatu, no kuvuga ukwezi gutaha kwa 2025, azana bimbarutso y'ubufatanye buvuguruye mu iterambere hagati y'ibihugu bitatu, no kuvuga u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku miyoboro rero itumanaho ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, abayobozi nka Minisitiri Kayikwamba n'umuvugizi wa guverinoma yabo Patrick Muyaya ntago bongeye kumvikana bavuga cyane u Rwanda nka mbere. Byari mu gihe kuko mu kwezi kwa Mata impande zombi zari zemeranyije kwirinda ubushotoranyi ubwo aribwo bwose, imvugo z'urwango, ibiki n'ibiki bya bindi wasangaga bamuyaya bari kuvuga ngo u Rwanda biki n'ibiki. Urumva zombi impande zombi zari zamaze kubyumvikana. Nyuma rero y'iminsi myinshi, Minisitiri Kayikwamba Wagner abinyuje mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Budage Deutsche Welle,
cyo mu Budage yongeye mwoka byaramwe kuvuga ibigambo biteye ubwoba. Avuze amagambo ku Rwanda, abantu bavuga bati none se kandi aya masezerano yasinywe bigenze bite kugira ngo umudiplomate nk'uyu nguyu atinyuke kuvuga ibintu nk'ibi ngibi. Urumva rero yongeye gushinja u Rwanda guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bw'igihugu cyabo no guhohotera ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Urumva iyo bavuze ngo bahungabanyije umutekano w'uburasirazuba, ariko none bakanongeraho ngo bakageregaho ngo zahohoteye n'abari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye za MONUSCO, iyo biba byabaye indi case. Mu magambo ye umva ukuntu yabivuze. Yavuze ngo dufite ubutumwa bunini bwo kugarura amahoro. Kimwe mu bihugu duturanye kiri mu bitanga umusanzu mwinshi mu bikorwa byo kugarura amahoro ni u Rwanda, ariko icyo gihugu kikongera kikavogera ubusugire kandi cyagize uruhare mu guhohotera abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro. Ibyo bintu bivuga kuri radio mpuzamahanga nk'iriye ya Deutsche Welle. Ibyo ngibyo babivuze ikintu kiremereye. Guverinoma y'u Rwanda yateye utwatsi kenshi ibyo birego, isobanura ko ari urwitwazo rwa Repubulika ya Kongo rugamije kurangaza umuryango mpuzamahanga kugira ngo utita ku mpamvu muzi zateye umutekano muke zirimo imiyoborere mibi, ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, mu by'ukuri n'ukuntu imiyoborere muri Repubulika ya Kongo isa n'iyabananiye. Ubona neza byaranze. Mu gihe rero Repubulika ya Kongo mu by'ukuri ivuga ku busugire bwayo, u Rwanda narwo rugaragaza ko iki gihugu gicumbikiye kandi gifasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Runibutsa ko perezida wayo Felix Antoine Tshisekedi yeruye ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse ko rwose uko byagenda kose bashaka kubukuraho. Kubera rezi impamvu u Rwanda rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka, ni nazo rero zarufashije mu by'ukuri guhangana n'ibitero rwagabweho n'ihuriro ry'ingabo za FARDC tariki 27 z'ukwezi kwa mbere y'uko ihuriro FCM 23 rifata umujyi wa Goma. Ibi bitero rero byisha abaturage 16 bo mu karere ka Rubavu, hakomereka 161, inzu 200 zirangirika. Mu yandi magambo, iyo ubwirinzi buza kuba butariho, ubu tuvugana ngira ngo Rubavu iba yaribagiranye ku ikarita. Ariko si Rubavu gusa, kuko bari bafite gahunda ngo yo gukomeza Musanze bakamanuka ni Kigali neza bakaharangiza. Ariko ubwirinzi bwabakomye mu nkokora pepe. Ngira ngo murabyibuka ko bajyaga barasa ibisasu nyine bakabisamira mu kirere. Birakorana buhanga rirabisama. Kayikwamba rero yabajijwe niba Repubulika ya Kongo iha agaciro impungenge z'umutekano w'u Rwanda rugaragaza, asubiza ko abanyekongo ari bo ngo bagirirwa nabi. Atese ibihumbi by'abantu bapfuye ni abanyekongo cyangwa n'abanyarwanda? Ni abanyekongo. Abagore bafatwa ku ngufu ni abanyekongo cyangwa n'abanyarwandakazi? Ni abanyekongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse gusobanura ko u Rwanda na Repubulika ya Kongo byashyikirije Amerika amasezerano y'ibanze y'amahoro. Kuri ubu by'ukuri akaba ari gusuzumwa n'inzobere. Minisitiri Nduhungirehe yavuze kandi ko mu cyumweru cya gatatu cya Gicurasi 2025 we na Kayikwamba bazasubira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo banoze bwa nyuma aya masezerano mbere y'uko ashyirwaho umukono. Kayikwamba rero yabajijwe niba yizeye ko Amerika ishobora gukemura aya makimbirane mu gihe ashinja u Rwanda ibi byaha byose. Asubiza ko Repubulika ya Kongo yemeye kujya mu biganiro Washington DC kubera ko hari gahunda ya Rwanda yari igiye gufasha ibihugu byombi kugirana amasezerano y'amahoro. Uyu muyobozi rero kandi yagaragaje ko niba abafatanyabikorwa bagize uruhare mu biganiro bihuza impande zombi ari abanyakuri n'inyangamugayo, bakaba biteguye gutanga umusanzu kugira ngo amahoro aboneke, Repubulika ya Kongo nayo yiteguye gutanga umusanzu wayo. Yavuze kandi ko ategereje kureba niba u Rwanda ruzubahiriza ibyo rwemeye mu biganiro byaba ibya Rwanda, Qatar ndetse na Washington. Gusa ntiyagaragaje niba Repubulika ya Kongo nayo yiteguye kubahiriza ibyo yemeye birimo gusenya FDLR. Mw'abantu mu politike bari politike, ibintu bya politike ni danje. Nyina ngo murabyumva. Kayikwamba nyine nawe nuko abyumva, nuko arakomeza gushotora u Rwanda, kandi mu by'ukuri hakomeje kubaho umuhate wo kugerageza guhagarika ibyo bibazo, ibyo bibi. Mw'abantu mwe rero reka munyemerere
munyemerere namwe muze kujya muri commentaire mutubwire ese ko bavuze ko mu masezerano nabibonye masezerano bati mu bikorwa nyabuneka habeho guhagarika imvugo z'urwango, imvugo zibasira igihugu kimwe, imvugo usanga bamwe bashinja abandi bashinja aba. Mu by'ukuri ibi bintu bicike biveho, nibwo hazabaho tuzavuga ngo noneho habayeho ubwiyunge bukomeye, ubwiyunge bufatika, ubwiyunge bwa nyabwo, nibwo iby'amasezerano bizashyirwa mu bikorwa. Kandi mu by'ukuri n'amasezerano yasinywe ubona harabayeho utwigoro tutoroshye ngira ngo nabyibuka inama zabereye Dar es Salaam muri Tanzania, inama zabereye i Rwanda muri Angola, inama yabereye Qatar, inama zarabaye. Inama zarabaye pepe. Ubwo rero urumva ko byanka bikunda icyo umuntu yavuga nuko Kayikwamba yageze mu Budage rwose yirengagiza ibyo byose byavuzwe, yongera gushinja u Rwanda ibyo bibi byose. Mu gihe hari gushakishwa amahoro nuko impande zombi zikwiye kuba zubahiriza ibyo zemeye. Hanyuma se biraza gukomeza gutya? Hanyuma se u Rwanda raza kubivugaho iki? Natwe turi tayari kubabwira ngo niki, yaba Olivier Nduhungirehe kuko niwe mugenzi we uri directeur, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, rero yaba umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo, bose abari bugira icyo bavuga, umwe muri buri icyo avuga cyangwa se n'undi wari wese, twiteguye kubabwira ngo u Rwanda rusubije iki kuri ibi byagirije ibi birego bya Kayikwamba Wagner. Hanyuma nuko babwiye mu gihugu cy'u Burundi, inshuti mudukurikiye, Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu, iyi ministeri yiwe ivuga ko ntivuga rumwe n'umudepite uhagarariye ishyaka CNDD-FDD mu nteko ishinga amategeko Jean Baptiste Sindayigaya, washinje abakozi bo mu rwego rw'iperereza kumumena ijisho ry'ibumoso ubwo bageragezaga kumushimuta. Depite Sindayigaya yamenyesheje abadepite bagenzi be ko saa 7:30 z'ijoro tariki 10 Gicurasi 2025 ubwo yarageze i Bujumbura avuye mu ntara ya Mwaro, abantu bane bari mu modoka y'uru rwego ifite ibirahure byijimye ihisha ibirango plaque bitambitse imodoka ye. Ati bari abantu bane bambaye civile, barimo n'undi ufite imbunda ya Kalashnikov, bava mu modoka batangira kunkubita. Ndavuga nti ntimunyice ndi umushinga amategeko, ngo munterure, ngo mumuterure mumushyire mu modoka. Baranterura bashyira mu modoka, bantwara 500 nari mfite mu mfuka, batwara na telefone ntoya nari naguze. Depite Sindayigaya yavuze ko mu gihe yarwanaga n'abashaka kumufungirana mu modoka yatabawe n'abaturage ndetse na polisi bumvise urusaku rwe urw'umushoferi we, gusa ngo ijisho rimwe bari bamaze kuri menadeja. Ati jewe bamennye rimwe niryo bari bamaze gukubitamo ingumi, abandi nifungisha amaboko mu maso bankubita ku maboko. Umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu Pierre Nkurikiye yatangaje ko amakuru amaze kuboneka mu iperereza agaragaza ko hatigeze habaho umugambi wo gushimuta Depite Sindayigaya. Nkurikiye yagize ati ejo bundi rero igihe cy'amasaha y'umugoroba hariya ku muhanda mukuru winjira muri zone ya Kamenge, aho uhurira n'akabari ka mbere kagira abakiriya benshi, hahuriye imodoka zigera kuri 5. Hanyuma rero bimana inzira aho gutegereza ababishinzwe kuko ntibari kure yaho. Abari muri izo modoka benshi bari bafashwe n'agasembuye, bararenza barasohoka barashwana batangira kurwana. Uyu mupolisi yasobanuye ko Depite Sindayigaya ari umwe mu bari muri izi modoka zimanye inzira. Ati imwe muri izi modoka 5 yarimo umushinga amategeko, harimo rero abakomeretse, hari n'umupolisi uri mu bagiye gukiza abarimo kurwana bamukubise umutwe, arababara nawe yajyanywe kuvuzwa mu bandi. Depite Sindayigaya yavuze ko yatabaje Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca amumenyesha ko yageze ikibazo cye kuri Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu cyangwa se ubuyobozi bw'inteko. Yemeje ko rero abapolisi bamutabaye nabo bahamya neza ko yahohotewe n'abashinzwe iperereza. Urumva ko rero harimo igipfungu gikomeye cyane, biragoye kumenya ngo ese ninde uvugisha ukuri ninde ubeshya, ariko by'umwihariko uyu mugabo, uyu mudepite ashobora kuba ari kuvugisha ukuri. Hanyuma rero tugiye mu mahanga, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Ukraine nayo izi neza ko idafite ubushobozi bwo kwisubiza ubutaka bwayo bwafashwe n'Uburusiya kuva muri 2014. Asaba Kyiv kwemera ibiganiro bihagarika intambara. Uretse intara ya Crimea, ibice bya Donetsk na Luhansk byigaruriwe n'Uburusiya muri 2014. Muri 2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara kuri Ukraine,
hiyongereho ibice birimo nka Kherson ndetse na Zaporizhia. Ni ibice byakunze kugibwaho impaka cyane cyane, ndetse Ukraine yakunze kugaragaza ko nta biganiro bihagarika intambara iteze kujyamo mu gihe itaragarurirwa ubutaka yambuwe. Icyakora perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri 2024 yatangaje ko nta bushobozi bafite bwo kugarura ku ngufu ibice bambuwe birimo Crimea. Ni imvugo yasubiwemo na perezida Macron wavuze ko iyi ntambara igomba kurangira, Ukraine ikemera kujya mu biganiro, ariko bikazanayifasha kugaruka ku kibazo by'ubutaka. Ati abanya-Ukraine bazi neza ko badafite ndetse batazanagira n'ubushobozi bwo kwigarurira ibice batakaje muri 2014. Ntabwo dushobora gutererana Ukraine nubwo itazajya muri OTAN. Tugomba gushyiraho ingabo zibungabunga umutekano. Yavuze ko abashyigikiye Ukraine babishatse bazashyiraho ingabo zigashyirwa mu bice bitandukanye biri kure y'ikotaniro, ariko iby'ingenzi ku buryo bashobora gufasha mu bikorwa bihuriweho byo kugarura umutekano muri Ukraine. Inshuro nyinshi rero Ubufaransa n'Ubwongereza byagaragaje ko byiteguye kohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro muri Ukraine. Icyakora Uburusiya bwihanangirije ibyo bihugu n'undi wese wifuza kohereza ingabo muri Ukraine, bugaragaza ko uko bizagenda kose azafatwa nk'igipimo cy'umwanzi. Munyemere rero mbifuriza umunsi mwiza, muhahe muronke rwose bibagendekere neza, umunsi ubabere mwiza, aho mujya Imana igendane namwe.